Nanu rejo Moses Ole Monik, chairman le Kekonyokie Community Trust, nayieu ake nikintayu inkuti orroki olomon arashu nikimbalie nkuti baa nemekumok oleng. Kayieu naisho enkanyit oleng arashu ashuku enashei oleng tenkaraki iltung'anak lorkeek onyokie. Ore iltung'anak lorkeek onyokie, irmaasai le Kajiado West, lowoodi pokirare, nayieu naisho enkanyit sapuk oleng tenkaraki esiai apa naishoo yiok mataas. Neeku kayieu nashuku enashei ajo inchoo apa yiok esiai nikitaasa kulingana wenaidimayu wenayieu sii apa Enkai wengelunoto nitegelutua yiok. Neeku kayieu najo ashe. Ore embae eare naa kayieu nashukoki kotini e Kenya enashe. Kishomo apa kotini, kitang'asa apa aapuo tedukuya nejokini yiok enchom engelare, netiu apa kianya ina gelare, nikipuo engelare negelisho irkeek onyokie netumi erikore. Naisho enashe amu ishorutua apa kotini eutaroto ina olong'. Ore enkata eare nikintoki aapuo kotini, nitayu kotini apa ruling intarikini 25 ele apa likitii Jumatano, nikitishipakinote nikitodua ajo kiruko, ore kira yiok irkeek onyokie kiruko ina ruling. Ore entoki natejo serkali naa ninye kias, nemikipaashaa, nekianyit, nikinyorr. Neeku kiyieu nikishukoki kotini e Kenya enashe sapuk oleng amu etaasa entoki najo ilashumba justice. Etaasa enanarikino naa ina ake kipuo aas. Ore embae emusho, kishomo apa engelare nikindip esiai apa nikiasita. Negeluni iltung'anak ootegeluaki. Ore tina anyit sapuk naa ninye naji ishori irkeek onyokie enkanyit. Kayieu naliki irkeek onyokie, nayieu naliki irmembai pookin loonkipikoni, kitaa olosho, kitaa oltung'ani obo. Meetai oltung'ani lioriong', meetai oltung'ani lesiadi, meetai oltung'ani oji osidai ele, meetai oltung'ani oji olotegelua apa Ole Monik ele, nemeetai impatii. Oyie keetai doi? Ore entoki nikiata naa olosho. Nemeetai entoki naji olole Parandai, nemeetai enole Monik. Ore iltung'anak likiata naa lorkeek onyokie. Naa olosho. Meetai sii entoki naji irgilat. Oyie keetai doi irgilat? Keeta nkipikoni irgilat? Matii orgilata likiata loonkipikoni mee irkeek onyokie? Neeku mikiata irgilat. Mikiata entoki naji orgilata. Neeku kiyieu nikilikioo aitobiraki nchere kincho serkali enashe sapuk oleng. Amu ore esiai nataasakita yiok arashu nataasakita irkeek onyokie wenaasakita irkulikae oshon naa tenkanyit sapuk oleng. Neeku kayieu najo nena baa uni ake nanu ajo peyie kiendelea naa mataasie olosho, kira tayari, atabolo nanu nkaik ainei ara chairman, ore oltung'ani pookin owuo amu aikinap iyie anaa enikinapita irkulalang' apa ootoshokito yiok kura. Meeta oltung'ani lemalalang'. Owuo akeyie, nimiata wasiwasi. Nemeetai bridges. Meeta enaalo bridges. Mikiata bridges oimuni. Intoriounyie ake alotu. Nemeeta oltung'ani lemeyiolo Ole Monik torkeek onyokie. Neeku owuo akeyie amu meetai bridges. My name is Moses Ole Monik, the current and the chairman elected for Kekonyokie Community Trust. I want to appreciate and say thank you to my community, all the Kekonyokie members, for the election that they did for us. Number 2, nataka pia kushukuru koti ya Kenya kwa sababu ya ile uamuzi ambayo wametoa na tumekubaliana na hiyo uamuzi. Hiyo uamuzi tuko sawa, sisi hatuna pingamizi na tunashukuru serikali takatifu kwa sababu ile kazi serikali yetu ambayo imefanya tuko nayo na tuko sawa. Na ile kazi ambayo kotini imesema tufanye, hivyo ndivyo tutafanya. And we will abide by the law. Finally, there is no grouping and there is no subdivision. All of us are Kekonyokie. We don't have any party. All of us are members